Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalda haberler studiyada men Abdullah Ajosman çalışan bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Bugün Rusya Federatsiya Prezidenti Vladimir Putin federal toplaşıp ogünde çıkışta bulundu. İslam Terek rayonunun Barak yani Sinitsina köyünde nihayet gece kunduz su olacak. Aluşta şehir memuriyet idarelerinden birinin müdürü yakalandı. Vatandaşımız Elvira Kadyrova yardımda muhtaç. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Bugün Rusya Federatsiya Prezidenti Vladimir Putin federal toplaşıp ogünde çıkışta bulundu. Bu sefer iktisadiyet, ijtimai dış ve içki siyaset hakkında söz yürütildi. Şu cümleden kaydetildi ki Rusya siyasetinin manası insanların saqlanıvıdır. Vladimir Putin emdi aytdı ki sonki yıllar içinde yüksek teknologiyalar tibbet yardımı 15%'ga arttı. Bunun beraber Rusya lideri sağlık qorşalov sahasında bazı meseleler olğanını bildirdi. Bundan da gayrı prezidentini tibbet xadimlerinin yetişmemezligi qasvetlendirdi. Vladimir Putin aytgana ko'ra, hakimiyet vekilleri sağlık qorşalov sahasına da ayrı dikkat vermek gerekler. Hususan ilaç fiyatları nazarda bulunacak. В целом, надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняются в целом. Их еще очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены. Трудно попасть к нужному специалисту. В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногородах. И дело принципа, чтобы в принятии решений по использованию этих ресурсов участвовали сами жители. Определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов. Необходимое внимание уделимо важнейшим федеральным трассам и возведению объекта общенационального значения Крымского моста. Его строительство идет по графику. Bugün Единая Россия adlı butun Rusya siyasi fırqa 15 yılını qaydeti. Fırqa bu sanı memleketinin buyuk siyasi kuvvetli statusunda karşılay. Devlet Dumasında Единая Россия konstitusiyon ekseriyetini takdim etti ve 2 milyondan ziyade insanlarını birleştirdi. Единая Россия экибин бір сене единство ве отечество вся Россия жемиет сияси бірлешмелерінден пейда олды. Фирқа Русия Федерация президентінің тәшібісі еле яратылды. Бұл структура Русия девлеті қабелештірілмесі ве жемиет бірлештірілмесі үшін кереклі еді. Ве Единая Россия о вақыт мемлекет топлану ноқтасы олды. Действительно, я сам и инициировал и создавал эту партию. Потребность в ней была жизненно необходима. Прежде всего для укрепления российской государственности и консолидации общества. А в каком состоянии была тогда страна, все вы хорошо помните. 15 yıl devamında Единая Россия insanların menfaati uğrunda çalışmakta. Sakinler ile beraberlikte Единая Россия firqasının mebusları gerekli kararlarını kabul etip ogi hareket etmeye tırışalar. Firqa her bir seviyede ijtimai cihetten emniyetli leyhalarının becerilivini nezaret etti. За это время она смогла стать самой массовой и самой влиятельной. И это доверие завоевано огромными усилиями. Все кандидаты от партии, особенно идущие по одномандатным округам, не должны забывать, что представляют не просто себя, а крупнейшую ведущую политическую силу. И обязаны всегда и во всем действовать в интересах людей. Это ваша работа. Yaratılgandan beri firqa Devlet Duma saylavlarında iştirak etip geldi. 2007 sene birinci sefer konstitusiyon ekseriyet elde etti. Bu al konstitusiyon kanunlarını kabul etmege imkan beri. Başka fraksiyalarının birleşmek zarur değil. 2016 sene 18 sentyabr günü saylavlarının neticelerine binaen Единая Россия 450 yerden 303 mandat aldı. Onlardan arasında 6 mebus Kırım'dan. Emdi hatırlatamız, Rusya kanun idaresi tarihinde Kırım Tatar halkının vekilleri de var idi.
Муфти Мурза, Абдурашид Медиев ве башкалары. Бүгін Мустақил Русия Федерациясының яны тарихында Девлет Думасының мебусларындан бірі біздің ватандашымыз Единая Россия фирқасындан Руслан Бальбек. О Девлет Думада Крым сакинлерінің менфаатыны тақдим еті. Благодаря мудрости крымчан мы сумели сохранить мир и согласие. Нужно понимать, что Крым – это общий дом для всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Только межнациональное согласие позволит развитию народного хозяйства и росту экономики. Мемлекетіміздің мұстақыл ве күчлі олмасыны істегенлер Единая Россия фирқасында бірлештілер. Владимир Путин эмин, илередеде Единая Россия сияси елбашчылықны сақлап, инкишаф етежек. Султания Ситакаева, миллет үшін. Бақчасарайда мемориал комплексінің құрыжылығы девам еті. Комплекс құрыжылық еріне милиттер Аравия сүргін олған гражданлар ішлері бойынша Девлет комитет рейсі Заур Смирнов теші бұйырды. Белі олды ки елінің соңына меморий комплексінің фундаменті тікілежек ве әнді 2017 сенесінде бұл ерде қатыра тедбірлердің кечірілмесі планлаштырыла. Сентябрь бір күнінден башлап чоқ квартиралы evлерде яшаған Крым сакинлері капитал тамир кечірілмесі үшін пара төлемек кереклер. Ама ерлі сакинлер бұны бежірмеге ашық майлар. Экспертлер исе қырмыларының бойлы қарарыны буақта малуматын азлығы иле бағлайлар. Чоқ квартиралы evлер капитал тамир етілігі бойынша фондының малуматларға көре квитанцияларыны тек 20% инсан өдеді. Тавсиятлар Айшы Шулакованың левхасында. Ахметшетлилер капитал тамир үшін ödemeler төлемеге ашықаларымы яда йоқақта біздің телевизион тақымымыз ватандашларымызға бөле суал берді. Жауап бергенлер кемерлері пара төлемеге сақыналар, қалғанлар есе бөле қарарға келділер. Ошарашили нас сразу, то, что пришло сразу платежка за 2 месяца, как будто бы с задолженностью. Не соблюдены были никакие вот льготы, которые они объявляли, ни тем, кому за 70, ни тем, кому за 80. Ну, у нас люди, конечно, в доме возмущены. Кто-то платит, кто-то не платит. Уже заплатила, потому что, как они объявили, что с Нового года будет большие пене. Это у меня 52 квадрата. У нас есть такие многодетные семьи, у которых 116 квадратов. У них 750 рублей выходит за капремонт. Чтобы капремонт перечислять на свой счет дома, мы сможем только через 2 года. Провести собрание, открыть свой счет и перечислять туда деньги. Я задавала вопросы, а как очень много льготников, если департамент будет за них перечислять, и мы потом сможем управлять этими деньгами. Чоқ квартиралы evлерде капитал тамир кечірілігі үшін ödemeler жеми мүлкетінің топлам усылыдыр. Весиқалар ай келе. Evнің умуми мейданлығыны көсөгіне алып, ödemenin миқдары сайылып чықарыла. 1 квадрат метрасы үшін Крым сакины 6,5 рублені төлемелі. Аксалда жереме тайынленежек. Пеня начисляется, исходя из размера ставки рефинансирования Центрального банка 1/300. Вот изначально. Потом размер пени увеличивается, это спустя 5 месяцев после начисления. И, соответственно, при большой величине задолженности мы обязаны обратиться в суд и обратить взыскание на имущество, скажем, гражданина. Чоқ квартиралы evлер капитал тамир етілігі бойынша фондының генераль мудирі Дмитрий Подкустов айтқанына көре, паралар пайлаштырылығы ерлі сакинлер или сечілген капитал тамир фондының тәшкілетілів усылынен бағылыдыр. Если это специальный счет, то, естественно, средства поступают на специальный счет, на котором накапливаются средства для проведения капитального ремонта конкретного дома. Вот, когда средства будут там накоплены, соответственно, они будут расходоваться на капремонт. Если деньги поступают на счет регионального оператора, это как общий котел, они будут использоваться на проведение капитального ремонта в порядке очередности, который расписан в региональной программе капитального ремонта Республики Крым. Капиталь тамир бойынша программа 2045 сенесіне қадар çalışacak. Eviniz bu программаға қошылдымы yoqмы, ev kaçıncı sene tamirleneceği hakkında Krım Hakimiyeti'nin saytında ve Kapital Tamir Fondu'nun resmi saytında bakmak mümkün. Az vatandaşlarımız imtiyazlar hakkında bilmey. Tölemeler ile kullanmak için olar yaşagan yeri boyunca içtimai koruf organlarga müracaat etmeliler. В первых платежках льготы на капитальный ремонт учтены не были.
потому что они имеют заявительный характер, и для того, чтобы их получить, надо обратиться. Но граждане, которые обращаются и получают свою льготу, мы получаем на них подтверждение от органов социальной защиты и, естественно, будем перерасчитывать сумму платежа с учетом льгот, начиная с 1 сентября текущего года. Одемет элемесінің чешшіді сулары бар. РНКБ банкының сайтында электрон шекілінде де төлев кечірмек мүмкін. Тәфсилиятлы малюматны капиталь Тамир фондының сайтында тапмақ мүмкін. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Дмитрий Низовой, Милет Ичон. Қара деңіз кемелері деңізге шығып, ярым аданын аваға қаршы мұдафасыны тәмин етмек үшін Украин ордысы елі планлаштырылған ракета атулары вақытында Қырымның ғарби ялысында ер алдылар. Эвел Украина осы декабрның 1-де ве 2-сінде Русия Федерациясын ава фезасында Қара деңіз акваториясы үстіне Қырым районында ракета атуларыны кечірмеге қарар алды. Росавиация Украина өз әрекетлеріні Русияның авиацион акиметелі ұйғынлаштырмады деп қайд еткен еді. Бұнен берабер идаре қайд етті ки Қырым үшін ешбір түрлі телікей жоқ. Қырым үстінде ава фезасы қапатылмайжақ. Русия шіркетлерінің açılуларының қауіпсіздігі тәмин етілген. İslam Terek rayonun Barak yani Sinicina köyünde nihayet gece gündüz suf olacak. Bu vakanı sakinler çok yıllardan belli bekleyediler. Tafsatlar bizim levhamızda seyretiniz. 400'den ziyade azbar grafik boyunca suvnin temin etiliydi. 2014 sene Barak köyünde nasos stansiya yanıdan kuruluğu boyunca leyha hazırlandı. Bu leyha boyunca 2 koy suvnin temin edilecek. Bu Barak ve Yerçi yani Krasnovka köyleri. Более 400 дворов будут обеспечены водой круглосуточно. Спасибо руководству Синицинского сельского поселения Алла Валентиновна Демиденко, руководству района, депутатам Государственной Думы, которые проявили активное участие в решении этой социально-бытовой проблемы и подали людям одно из главных, то, что для них нужно, это воду. Barak көй шурасын başı Алла Демиденко айтты ки лейха yakın вақытта әмелге кечірілі башланды. Где-то с мая месяца сдвинулось это все с мертвой точки, и наконец-то началось с 2014 года, идет реализация проекта, и вот наконец-то оно сдвинулось. И сейчас мы с вами видим, что работы идут к завершению. Қайд етмелі ки лейха әмелге кечірілігіне жұмхри бюджеттен пара айырылды. Алла Демиденконың айтқанына көре yakın вақытта су фиатының дәнішмесі бекленелі. Сегодняшний день у нас высокий тариф, потому что очень большие затраты по электроэнергии. И мы, конечно, надеемся, что тариф будет пересмотрен, потому что сейчас мы тоже написали ряд писем, чтобы пересмотрел комитет по ценам, пересмотрел тариф в нашем поселении. Salı күні лейха yükünleyecek сув kulesi açılacağı sebebinden yerli sakinler köyde tantanılı tedbir geçirmeye niyetlenirler. Abdullah Osman, Edem İsmailov, Millet için. Aluşta şehir memuriyet idarelerinden birinin müdiri yakalandı. O modül bala bahçası kuruculuğuna ayrılgan para masraf etilgen vaqtda iş vekletlerini ziyadece kullanılğanda qabatlana. Bu insanın hareketleri neticesinde belediye bücjeti tahminen 20 milyon rubleden mahrum kaldı ve növbette turgan 100 bala Aluşta bala bahçasına katnap olamayacaklar. Taqqaçılar becerilgen cinayetinin episi tafsatlarını açıklamak üzerinde çalışalar. Vatandaşımız Elvira Kadyrova yardımda muhtaç. Kızda bel kemiği kırık. Qorantada operatsiyaga para yok. Эльвира Кадырова 21 yaşında o Qırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin Tarih, Sanat ve Qırım Tatar Tili ve Edebiyatı Fakültetinin 4. kurs studenti. Okuv yılı başlanğanının o kursdaşları ile beraber derslerge katna başladı. Ama biraz vakittan son kız bel ağrıtısına şikayet etti başladı. Kızның anası o ekimge müracaat etkeni akta aytты. Rengen yapıp kene ekimge barmağa gerek oldu. Lakin barıp olamadı. Elvira'nın ailesi kızga acele yardım çağırmağa mecbur edi. Она утром вставала с постели, и у нее были очень сильные боли в спине. Но она, конечно, все равно попыталась встать, встала, пошла. В комнате с ней никого не было, были мы все на кухне. И вот она, когда к нам шла, она стала кричать о помощи, просить. Вот, пока вот мы побежали, сестра была моя, она вот это вот прямо на сестру как-то упала.
Она говорит, я почувствовала, говорит, такой хруст в спине. И говорит, как-то вот почувствовала, как мой, говорит, позвоночник, говорит, превратился в букву Г. Вот она говорит, я прям это почувствовала. После этого ребенок не могла ни головой своей управлять. Она вот как вся скованная стала, ни руками, ни ногами. У нее были очень страшные, сильные боли. Шымды Эльвира Кадырова шахси клиникада болуна. Кызны зиярет этмек ясақ. 2 күн эвел кыз амелияттан кечті. Айле якын достарының ярдымы иле 260 000 рублелік амелиятны одеділер. Амма кызга да бір амелият yapmak керек. Кереклі ярдым көстерілмесе, кыз юрып оламаз. Сейчас вторая операция заключается в том, что там, где у нее осколки, они должны эти осколки очистить. Вот, и туда тоже ввести как искусственную кость, так как у нее уже этот позвоночник не срастется сам. Ну, нам сказали, что операция будет наша стоить 300 000 рублей. Потому что он сказал, что имплант они ставят хороший, он американского производства. Вот, все медикаменты тоже платные, потом обследование тоже все платное, консультации врачей, вот так вот. Да. Эльвираның картанасы айта кыз окуўны девам этмек актаратсызлана. О пек нетті енді, оның тесірі олды әлбетті несіне дейм настроениясына, я оқы енді 4-ші курста оқы. О башлады пекта хасветленмеге, енді сонки yılı демек керек. Şimdi olacak imtihanları, yarım yıllık imtihanı, hem sonki yılı o pek hasvetlendi. Ben nasıl bitireceğim o okuğun, alım bolü olsa, ben yaxşı olurum mu dep. Biz hepimiz kol tutamız ki inşallah yardım olur, Allah'tan da yardım olur. Endi mına gördük, birinci ameliyatı geçti, inanamız yaxşı olup çıkar dep. Kız yürüp olğanca derslerge katnadı. Kursdaşları Elvira icbir kere ağırtı akta anmay edi deyler. Biz Elvira'nın 4 yıl beraber okuyumuz ve endi böyle bir muhabbet aile gibi oldu. Biz pek yakınız ozara ve bu hasivet tek Elvira'nınki değil ve biz hepimiz pek düşünemiz ve Elvira tez cerrah tedavilengenini isteyimiz ve umut etemiz. İnşallah her şey yaxşı olacak. Elvira'nın anası yardım etken her bir insanға sağ olunuz dey. Erkimge, benim kızçığıma, ya dua etkenlerge çok teşekkürler bildireyim. Erkimge kim yardım bizge etse, ularda çok teşekkürler bildireyim. Çok sağ olunuz. Maşallah bizim milletimizge. Первасыз қалмағанлар экранда берілген реквизитлер бойынша пара кечире білелер. Яды көстерілген телефон номерасы ile бағлана білесіңіз. Фадиме Сейтмамут, Умер Мустафаев, Миллет үчүн. Бүгін бүтін дүнияда спид хасалығынан көреш күні қадетілі тек ресми мәлуматларға көре заиф иммунитет хасталығы ile 80 миллион инсан зарарланғаны белі. Тибби хазимлер Вичдар Хатуловы илен насыл көреш алып барғанларыны бізім мұхбиріміз София Шукарова біле. Русия Федерациясында ВИЧ ile bağlı эпидемиологик вазиет кергін деп адлана. Роспотребнадзор тәтқиқатларына бинаен ВИЧ хасталығы ile Русияда миллиондан зейді инсан яшай. Қырымда есе экспертлерінің химет кесуіне көре эпидемиологик вазиет кергін дегіл. Мы достаточно, я не думаю, что мы в плохом регионе идем. На территории Республики Крым у нас зарегистрировано с периода наблюдения с 1987 года по октябрь месяц 2016 более 24 тысяч ВИЧ-инфицированных. Но я отмечаю, что это за весь период наблюдения. За текущий период 2016 года у нас зарегистрировано более 1000 ВИЧ-инфицированных. Огромная просветительная работа идет среди населения по охвату тестированием, чтобы люди приходили, обследовались и узнавали свой статус. Хасталықның тарқатылмасыны тоқтатмақ үшін бұл сененің октябрь 20 күні Русия Акимиет тарафындан ВИЧ хасталығына қаршы девлет стратегиясы таздықланды. К сожалению, в Российской Федерации пока не удается стабилизировать ситуацию распространения ВИЧ-инфекции. В среднем количество вновь выявленных случаев каждый год повышается на 10-12%. Ситуация с распространением крайне неоднородна. Выполнение определенных подходов научно обоснованных, данные
инфекция должна быть стабилизирована и ликвидирована к 2030 году. Біз Ахмеджит сәкенлеріне ВИЧ хасталығы насыл усулар или кече были деген суал бердік. Половым путем, через использованные шприцы, через кровь. Половым. İnsanның иммунитеті заиф яда заиф дегіл, бұны спид мерkezінде білмек мүмкін. Әмді бедава шекілде ве инсан ақта малюмат гезли қала. Хастаханеге мұражат еткен ве ВИЧ хасталығына қан тапшырған инсан тибиет рухиятчысына йоланыла. С пациентом обязательно проводится дотестовое консультирование. Что оно в себя включает? Это разъяснение, выяснение причин, почему пациент обратился, были ли у него риски заражения ВИЧ-инфекцией. Также ему разъясняется, какой результат анализа возможен. Это положительные, негативные и сомнительные. И что делать в последующем при любом результате. ВИЧ-инфекция дархатылыву или күрешмек усалардан бірі бұ вақытында кечірелген тәтқиқат. Тәби хадимлер вирусны тәшкермек үшін елда бір кере қан тапшырмаға рижа етелер. Әрбір хасталығыны огыну алмақ керек. ВИЧ истесна дегіл. Башланғыш дәрежеде анықланған хасталық хастаның жаныны құртармақ үшін реал имкандыр. София Шукурова, Энвер Аблазис, Миллет үшін. Бүгін Қырым-Татар мәдени тарихи асабалық музейінде тасвири вияш ижадкарлар әмелей сүслі санат ұсталарын сергісінің нәтижелері бойынша тогерек маса өткерілді. Мевзуны Мавиле Эйюб девам ете. Тасвири ве амели сүслі санат сасында çalışқан яш ұсталарының ішлерінден тертіп етілген серге Милли музейімізде бір ай девамында тақдым етілді. Экспозицияда рессамлық, графика, нағышлық, эйкелік ве керамика үслүбінде 60 эсер нумайыш етілді. Бүгінгі тедбірде белли медениет эрбаплары Зарема Трасинова, Мамут Чурлу, Эльмира Черкезова, Айдар Алиев, Ирфан Нафиев, Али Мусиновлар bulundular. Олар білдіргенлеріне көре бойлы сергелер яны атларына таныштырып, милли санатының инкишафына ярдым бере. Я рада, что происходит это, несмотря там на всевозможные перипетии человеческие, жизненные. Но то, что все-таки огонь наш там внутри у этих молодых людей есть, это здорово. Сергиде тақдым етілген ішлерде Қырым табиатының дүлберлігінден ғайры аныневи мемарчылық нөменелеріні көрмек мүмкін. Бұл ескі Қырым татар кераметлі евлері, минарелі, жамилердір. Идея Мустафаева сергиде 5 ішіні нумайыш етті. Бұл сергиде менің ішлерім тақдым етілді. Қырымлы, сон Алупкадаки жами, Марама, Сафарликте ве Эв Бикесі. Милетіміз yüksek рухлы ве өзгін олмалы. Өткерілген серге, кележегіміз айдын олажағына емендік бағышлай. Sanatçınaz Эльмира Черкезова яш ресамларының ішлеріне қимет кесерек, бойлы сергелеріні чоқча, бұйық залларда тешкілі етмек кереклігіні білдірді. Біздің миллетте бұл тасвири санатқа біздің пек зенген милли санатымыз бар. Боште традиционные виды дегенде. Біздің фундаментіміз бар. Бізге бұле оны аннап өзінден кечіріп, яш несілер бұле яқшы рессамлар оларақ өзін көстермеге потенциал бар. Мен оны білем. Нечін десеңіз, бұл теманен оғрашайды мен баяғы бір 2-3 серге азырлаған едім. Тедбір девамында Қырым Федераль университетінің Қырым татар филология кафедрасының студенті Ибраим Мухтерем милли тасвири санатының темелені қойғанлардан бірі Тоқтар Афузның ижады ве аят ақында чықышнен болынды. Милли музейімізде бойлекібі сергелерінің тешкіл етілмесі иллеріде де бекленіле. Мавиле Эйюб, Энвер Аблазис, Миллет үшін. Қырым татарларын аятыны акс еткен китаплар бірқаш асырлар девамында топланған Қырым ханларының зенгін китапханесі яңғын вақытында ғайып болды, ама бүгінгі күнгеже бірқаш китаплар сақланылып қалды. Олар ғайрыдан тікленіп, бүгін Бақшысарай музейінде медени қиметлер сақланылуы адлы сергіде тақдим етілді. Қиметлі экземплярларыны әмде біздің мұхбиріміз Асан Абибулаев көрді. Экспозиция бұл китаплар ве бұл китапларны бір заманлары язған, дерчеткен, топлаған ве бүгін ғайрыдан тіклеген ве сақлап қалған инсанлар ақында икәйе олды. Келгенлер тікленілмеген менбаларны вияныдан жанландырылған китапларның вазиетіні көріп, теніштіре білділер. Ғайрыдан тікленіп черчевесінде Исмаил Гаспринскийні 5 нешірі жанландырылды. Бұл марифчінің шахси топламындан қалған ве 19 асырның сонында ең парлақ мутификірлері тарафындан әдие етілген китаплардыр. Музей хадимлерінің сөзлеріне көре китапларда бұл мутификірлерінің
язылары сакланып калганлар. Бу сирек китаплардыр. Оларда уникаль язылар бар. Китаплар маарифчинин якын конушкан инсанлары акында малумат ташый. У нас порядка 90 таких книг. Каждая книга, конечно, требует реставрации, потому что долгое время личной библиотеке просветителя не уделялось должного внимания. Только в этом году полностью был систематизирован фонд и книжный фонд мемориального музея. И только в этом году вот у нас начата каталогизация. Продолжена, начата в прошлом году. И, скорее всего, оставшиеся 90 книг как раз-таки будут нашими реставраторами уже в следующем году отреставрированы. Белли олғаны кебі Қырым девлетчілігі дәвірінде Бақчысарай сарайында зенген китапхане ерлеше еді. Бұл китапхане Қырым ханлар ве олардың айлесі ярдымы иле бір қач асыр девамында топланылған еді. Эмде музейнің фонды қадими оқу йорты сайылған Зынжырлы медресенің ве Исмаил Гаспринскийнің эв музей китапларының толдырылды. Бақчысарай қорығының элми китапханесінде çalışkan Хадим Фатма Горбунова кайдетті ки реставратор зинаты уникаль вепек сиректор. Бу зинатны санатнен ве хирургиянен қиясламақ мүмкін. Нужно сохранить вот старый этот дух книги, передать, не повредить и, тем не менее, показать всю ту информацию, которая сохранилась в этой книге. Конечно, с нашей точки зрения, мы можем только оценить все, что есть на витрине, но когда оно лежит на столе реставратора, это совершенно другой результат, совершенно другое ощущение. И, конечно, мы должны ценить наших реставраторов. Говорю же, по Крыму я знаю, что реставраторов меньше 5 по бумаге. Уникальная, редкая профессия. И нужно призывать нашу, наверное, все-таки молодежь, чтобы они учили, чтобы они развивали это дело, потому что по Крыму много книг, которые нуждаются в реставрации. Ну, по крайней мере, мы делали подсчеты, чтобы отреставрировать нашу библиотеку Бахчисарайского только заповедника, нужно около 300 лет. Бүгінгі күнге Бахчисарай қорық музейінде сақланып қалған китаплардың қысмы милли зеңгінлігінің қиметсіз фрагментідір. Әрбір китап өз девамлы вет текрарланмаған тарихына малик. Бұл китаплар Қырымның чоқ асырлық белгісіні, тарихи хатырасыны, медениетіні, ведени яшайышыны акс етелер. Бұл тарихи хатыраны жоймамақ үшін Назирлік ве музей муисесі үлгінде бұл зеңгінлікні сақламақ ве кележек несілге еткізмек вазифесі тұрмақта. Султания Сидакаева, Сана Бибулаев, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Evlerinizge er daim iyi haberler kelsin. Efirde görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.